namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namteta khayela la been on the president leyi nga ta va kha linka na Gagash. Yeah, so ka siku ra muntlha of course ra 31 ta May, as you can see ni fike ni scroll ka account ya Ben Mayengani the president. Loko fika ni scroll fika ni kuma ku yi fika yi tsala this post here. Yi fika yi tsale ku hambana na simali xa mina please. Mina Gagash na n'wi rhandza. So before no vula to tala mfike mi switoko leswi ko mavonelo ya mina, this video is not based on facts, to be honest. Ko mavonelo, I might be wrong. Okay, then ufika hi pfula la swona ku yi fika yi vona yi vekela na xifaniso xa yona na Gagash loko va ri le a Cara Lounge. Okay, yeah, so loko fika hi zooma la a hi zoomeni a ni vhele ta ku langutiseni loko fika hi zooma la swona ku hayi smile xa president lexi is not make sure Gagash walowo kwala maswo ku yi n'wi langutisa njhani na yena, then hi langutisa smile xa yona la this smile is not make sure. As you can see ka image leyi nga yi vekela la. So what you need to understand about being the president, i munhu loyi a swi kota ku pretenda swinene. Manyanga si ze hi ku hi byela ku hayi swo lava Gagash na yena va careful swinene because he very very good ku pretenda. I hi kombiseni example ya Quentin Baloyi of course. Loko Bernard president ya ka 3 to 6 twi mi fa yi kombise ku hayi a va rindzela album xa mundzuku xa kona kasi yi n'wi rhongini na yena kwala ndzeni ka album, you get it. So ximali lexiwa na ku lexa va munghana lonene lexa xo a ni va lavi loko ni hlangana wo no a hi vekele nyana clip leya yona hi kota ku va hi refresha mihleketo. A ni leswi mi lava so ku endlela ku rhandza ka n'wina va ka munghana lonene na va ka munghana lonene va tlange party cool. That's why ni nge pfuki ni va rhandzini vanhu lava loko ni hlangana na vona ni a ni va rhandzi. Mi nga si mi kha mi yi tiva of course image leyi nga yi duma strong ya Bernard president. So loko hi ke langutisa that image swa fambisana na nyana this image. The way leswi nomo nga ndisa yana swona ko hala n'wamatini a ya humeni mara maswona ku matini yakho a ya humisa leswi mi kuma ku yo fosteriwa. Okay, so a hi tlheleni le ka event ku na swin'wana ni nga swi vona nona nga tifi mi swi voneni na. So loko Bernard president yi vuya yi vitana Gagash kwata stageni yi fika yi ba risimu ra go Benny go. Mi nga mi ri twini guys, but the message behind that song is power. A loko ni nga ntangi video a ni ti ni swi tshika a swi necessary mara sweswi va ni vona ku at least we can make the video about it because in a context ya swona. That song go Benny go, the message behind i power, u kombisa power. Na ku ya vona Mayengani hamno khumba nguvu ya yena stuff like that. So Gagash vi a vitaniwa ndlela a tlha fika khomona hi voko xitejini la, you get it. In a way hi ndlela yin'wana a swi ndlela ku yo n'wi kombisa ku a nga nchumu ka yona yi na power hinkwayo because yi kotile ku va yi nghena ndzeni ka birthday celebration ya yena. Yi swi kotile ku va yi eliminate like artist leyi a fika a yi booking le nga Mr Post leyi va nga tirhisana swin'we the previous year yi fike yi nghena hi nkano president Mayengani. In other words ko mavonelo ya mina it's nothing serious, swilo leswi hi nga ta ku i swi serious ni then a hug yi voneni. So that hug already ni swo ka mi swi voneni hug liya a yi nga humi straight ka president Mayengani a yi huma ka the twins hi yona vona va nga byeli president ku ya haga Gagash. Mi nga mi swi voni no swi vona la, you get it. So hi ko mavonelo mi nga mi swi vona but this picture ya president Mayengani it's not make sure. It's not make sure, the smile is not make sure. And mi nga kuma ku na yona yo ku yi nyikeni ka hint ku na yona hayi smile lexi a xo va na xona ni ko hi nge swi tivi. So president Mayengani hi nge swi tivi. So Gagash na a continue xi hi xin'we a ni swi vurini already ka tin'wana video ku you must be very very careful with being the president. Hi nga tlhe ya ciniyeni hi December. So Gagash he said difficult position video already ndleni mo cheka ka channel tikona he said a very very difficult position. Loko ra mi ngeza mi sikela bani ta kombela mi klika subscribe.